kalman laeng. Programang ng kapakangigan, kada kinang tutuma pagkasalitaan, tibiyag kinayat, akas lang napasamak laing iti kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itong bigat. Tapno dahi ta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod kada iti pagkasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Anapasamak iti kalman laing. Kaya patulod jo, iti dahito nga programa, kat maibasa, dagita apagkasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Malamyo amin nga sangapada papagayam. Manipot ito'y Nemers Entertainment Production Center iti Nemers Studio. Amasarakan di Barangay 31, Talingaan, na Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At ito man nga sumangbay iti programa. Idi Kalman Live. Idi Kalman Live. Kada ito pagayam niyo, Mr. IKL. Idi kalman laing manong Nemi Ruiz. Kamapkamlawak tinimbag na malem, kada kaya aming asangapada, ito nga malem ti Friday. Friday! Kumusta kayo medita, no anyaman nga oras ken aldaw, tiyan nyo tanga paset ti lubong, kapkablawan ta kayo. Idi good afternoon, good evening, good morning. Pakishare dito nga programa, pakishare dito nga live streaming tayo papagaya may share. Kat padanan yung mamagayam ti pagkasalitaan ni Marlon, iti Claveria Cagayan, iti panangisurat ni Amante Pagaragan, iti Mabusag Badog Ilocos Norte. Ano rin iti pagkasalitaan ni Marlon, papagayam may, at nga tapanakpak na. Padanan nyo! Hindi nga rin rugyan mapagayam, kasi di kabangbang natin pausurat. Di pagkasalitaan ni pagayam tayo nga Marlon, iti Claveria Cagayan, iti padang isurat ni Amante Pagaragan, iti Badok, Mabusag Badok, Ilocos Norte, sagudayan di surat. Idi, kalman lang. Idi, kalman laeng manong Nemi, tanalpaskon nga napakanti baboy ni nanang ngayon bilin na. Nanasken nga pakanek, sakbay nga nagrubwat da, ken napanda kinitatang sa jetaltalon tapno mangged. Ket sisak laeng nga bugbugtong anak da, tinabati dito'y balay, karedradwar ko iti elementarya, running of 13 years old, barito akon manong Nemi. Nagkugit ako ni Diagtawanek iti walo. Nadamot ten sumagmano manong Nemi nga agtubtubo. Ego nada nga agpatubo. Agtutubo nga agpatubo manong Nemi. Irintro tadamat karuba mi manong Nemi nga karuba mi ti balay. Wan kinaskola at kinaradwarak ti elementarya na pintas ken kursonadak. Isu daytoy manong Nemi ni Paraluman. Abagiso manong Nemi nga mga makisnawak ti palanggana nga nagtemplaak iti kabil ko iti panganan ti baboy iti daadag timek iti bangir nga balay isu daytoy ni Paraluman ako nana. Marlon, umay kanto dito balay. Agay ayam ta. Wow. Agay ayam kam kano kini Paraluman manong. Tinaliyaw ko manong Nemi ket apo Miss Isep. Sige. Agdigos ak pengharod. Kababay met keng ka Paraluman anak agdigos. Ore siya agdigos ak met. Kunal. Nandinek lako na nga. Aggidan tang agdigos. Anya nga tanog aggidan tang agdigos. Agsin na bunta. Manong Nemi ket sakbay nga nagtimalikod asimreken iti balay da imisan pelaeng manong wen. Apo,
O relasyon gartiriknak manong nemi na makita iti panagtukol ti barukong na. Addan manong. Oy, saan na nakaramukong. Gabot matandaan nga dakam pelang iti grade 5 manong nemi di manggapon nga dumakkel di barukong di paraluman. Sa kalpasan data manong nemi nakitak idi nga simmarot. Panagkapumi di eskwela manong nemi ket magmag na kami di makita nga danalabaga manong nemi ti patong na. Isudadi manong nemi ti damo nga panagreglana. Kasto ni babain na manong tida mo nga greglagaya man. Ngayon din nga panagreglanan manong nemi adadahan nga isutin ang bunggas. Kasla tay pimintasanan ti bagpamagina 13 years old manong nemi kada dormi ti elementarya ngem kasla talaga nga mabalbalinin manong. O paunay manong bugbog tong met ni paraluman manong nemi ket datatang kininanang na napandamat digital talon isu nga dududwakam nga nabati di balay da ken ti balay mi ket awisan na nga umay ka dito balay tagay ayam ta. Into agdigosak pa nga rod kinanak agdigosak met. Pwede makadigo sa akon manong nemi, syempre naka-shortat, naka-t-shirt, naka-sando. Nabangluak at nag-shampooak sa ako na mentalo manong nemi nga nag-toothbrush. Una ka po nabanglusang ako ko. Awang perditi yung ngipin ko manong. Kalbasan na, napano ko na ti balayda. Talo laeng manong nemi nga pangal ti agdan ti balayda. May isa, dua, talo. Para luman. Adakon, sumrek ka. Adak pa lang dito banyo. Agdidiw ko sak pa lang. Oh, manong nemi. Imuno na nga nagdigos. Naud-udi ak. Ngam apay ka naud-udi nga nakapas. Siguro manong nemi. Nasken mo ta kirikiran na. Yung manang nga ay-ayamin mi. Salas manong nemi at nakita nga photo album nagbibuyak pa ilaing man ti picture nang nura ti picture na manong nemi ado da kiti ladawan manong nemi ni paraluman nga naka-short iti kumupkap manong form nga nagsipukal da kiti legs no ti barukong na manong nemi sleeveless talaga nga kaslamay sa nga balasang ti pamagina manong mabalbalinan da ito kunaka sa balin ti marikriknak manong nemi talagang kasta una yan ti panaka rumrungkas nga nakauyuyungan manong nemi dato ibulbulsak no kalkalubak nga kubra napintas ti kugit ko manong adot mang daydayaw hahaan nga bikat flower cut manong. Diyan napuutan nga dagaya man iti siled manong nemi simrek gaya man ni paraluman iti siled. So iti pagunyak. Paraluman, di ka pa nakadigos? Ada akong iti siled. Di siled ko, data nakalukat nga siled. Nakasukat akon. Rumar ka nga roden? Dito yung nagtisiled ko latan nga gayayam ta. So managkandito Marlon. Manong nemi, anang nga ay ayamin mi aya. Simrekak manong nemi, kadi na makastrekak. Simgar manan nga dadhan, tiriknak manong nemi, di makitak ako magkap t-shirt na. Sakit talagang nakasando manong nemi, kat awan ti sa ti barukong na, kat agpakitan ti. Hamat na nakaramukong manong, manggapon ngagbukel. Para luman ang ayaman ta kinunak manon nemi kalpasan nga rekap ko nga intrangka tiri daw ti silid amo nun aramid ti kawayan ti balay aket dorom mo kasta tay trangka nang serana kasjay sika ano kahit mo na ayam agay ayam ta siyak ti asawa nga lalaki si kamat ti asawa nga babae. Ha?
balin na kasta, So nga, araw kupen ka, gabuta, kampay idi, lip-lip paste kasarta. Ala, Marlon, Marlon. Naku bang ano, amoy shampoo, tibuok na, kada amoy sabon, apa na banglo, ti agaya mo, kang kuha na, at pa yung pusit na, ti bagi naman, po. Inamalakod manong nemi, di kita nabayagin, arapa-ap kung maamalan nga maraman nga bibig na. Sa ako ninutnot manong nemi, amuna mat abalsan, imarakop, naging narakop kami tinairo. Inikat kon ti kami setak manong nemi, kastamat ginuksuba ko ni Suna, barukong to barukong manong. Nakabimilis ti sukog ti pamakinan manong, talagang abalasang. Nanapay nga rod manong nemi. No bayabas man ti adda, iti barukong na karamukom ko na dangim saan manggapon nga magloom manong. So nga dayta na kirab kun ko na. Marlon, ala, madinsama dito yung ayam ta. Aman sinsi na nag-asawa ta nga rod. Ala, alakat, di mo unay. Abe na sakit. Anmet yan. Mayat ni sakit. Marlon. I love you, Maralongan. Ubing tapay. Hindi pa ilaing. Ngay patpatid ka. Hindi damok ka makita kang regla ka. Loko. Nagkuyog ta edi. Isod damok da edi. Nasarot anak. Yung matang mga regla ako. Nga isod adadangan ng palasban kang kati pa nagregla. Pasit pala ang tibarokong mo, idi, takit ne, nagbukelen. Maisan nga, guwapol, ken nagimas. Ala, Marlon, Marlon. Sinakroy kon manong naming empayad da isuna, manong name iti papag. Ikaman lang manong name tinayaplag iti papag. Sigurado nga umanit-it da ito nga papag manong. Imo na nga siya tinangik kati short na kanti brief ko man. Ket nakita ng ti cobra. Ala! Kastagaan ti lang na. Damong pala makakita? Uy, tak pa nakaigam. Di igga, ma'am. Apay kastat lang na. Kasla. Natatikugit ko, flower cat. Apo, nagdakil ti. Ano na ito? Agay uyaoy. Akak. Lakas na kubra. Kahit mo nga kanin. Sakbong na nga talaga manong. Kahit sana ninot-not. Apo. Gusto Kaslamangan ti ice candy. Kagat yung pa kasla ice candy nga ron. Magmayat kaya. Lollipop. Nung may minsan kit lollipop pahinga. Lollipop. Dilpatam. Tastoy. Opo, naglaing ka para luman. Inikat ko matindi short na kanti panty naman ng name. Po tamaten mangga po manong naming nga narasay ngagtubo. Iti lawlaw nagpinta sa pingping manong naming nga nang palawlaw nag-adaan iti sikag sumbaring na sikig ti ruwangan ti kuweba. Lumablabasit manong naming ti bugtong nga perlas nga day ti nga tuwen ti ruwangan. Dito yung tinsublat ko manong naming nga dinildilan ko na Ala, Marlon. Nakabang-banglo. Una to namin adok kasi nabunan. Dinildilak manong name. Bugto nga perlas. Ako kinikinit. Ala, Marlon. Sa ako binadas manong naming in sukit-sukit, ng dugso-dugsol ti dilak, iti ruwangan ti kuweba.
Sa ko at dang dinildilang ket. Makikiak Marlon. Nagmayan. Sa ko pinatas nga inamalan nga sinapisapan manong ket orela ingato ti patong na. Marlon, Marlon. Nagpintas gayam ti pa nagayayam ta kunana idi manong name. Tagayayam kami ti kayarikan. Mato manen da kiti bibig ko ket di magas manen iti guapol manon naming adda iti barukong sak manen inamalan da kiti bibig na manon nami iti nakapapaot kawayatan ngadda iti baba ti ramay ko nga kudit-kuditek nga kurkurikuran ti ruangan ti kuweba. Uwain manong nami marigatan naklakid din. Kapag tagtawan iti adandanay 13 kasta akmet manong nami nga di pa lang grade 5 isung na grade 5 kami manong name nga nagreklamo. Agbalin laki din no talagang ay nakasirkay ng tikweba na kuno. Saan mi nga pinanunot tad bali nga resulta taramidan mi ti pampanunutan mi ket no kasano nga ipatong palmiti kis ti kinarugsumi. Aging galamin pinsanin manong name nga kuna po nagsakit Marlon. Anong Sam? Para luman. Aw. Nga ore na kalwa, manong nami, iti pa nagitured na. Tawanan ti maaramidan na, kabata rimsuudan, ti kubra, nga nakastrekan ti unek ti kuweba manong. Tinaganus a kuweba. Kaniti urbon pa'y a kubra. Ngayon kasta una yan manong nami, ti panagdakiwas ti kubra ti uneg ti karumukom nga kuweba. Kuwen manong nemi nga stauna ti panaganit ti kama. Nga orela agwayong ti datar ti balay manong nemi. Hasta una yun manong nemi ti panagkabalyok iti rabaw niya para luman. Kaditoy nga nagari manong nemi ti asog ka na ring nga gubuhay ti na isang sangayan nga kamarik na. Da kami nga naganuspay lang nga rik na manong nemi ngimne mapadpadasan min. Adan padas mi nga naulit-ulit manong nemi kasla sanggam nga banog kasla awan ti panakaoma mi. Takunana ni para luman alamanin Marlon. Habang awan pa'y datatan kinanang ko. Agmalmalim na awan da, mapadada dya talon. Di agmalmalim tamat nga gayayam. O sige, agayayam ta. Sikat asawa nga lalaki, kat siyak asawa nga babae. Ala Marlon, nagmayat nga ayam. Oh Marlon. Masansan maten nga raramidan mileta kini para luman man. Iti balay da. Uno saan kat isut umay dito'y balay. Ngayon nagbugrog yamin tagbasa ti high school manong nemi. Agkaku agkarlugang kam ti tricycle. Kat uray ti unak ti tricycle. Ilibas min tagbinisito ag kinaraw. Ada pa di gundaway manong nemi. Ngano kasta nga agkawit kami ti malem. Ada pa lang dagasan mi. Dumagas kami manong nemi iti abong-abong nga adda iti medyo tanga ti taltalon. Iti mga adakis manong nemi 3 nga bulan sipod nagbasa kami iti first year high school iti ibaga namat kanyak manong nemi nga saan nga nagregla ti 3 nga bulan. Ala ano taramidan tan Marlon da kamo. Apa nga di mo? Ano kang roti baga? No hanggang nagregla di. Masiko ka ko na. Nagsapsapulak ti na alsem. Kan pasari mo ulawak. Ito lang na makadlaw ni nanang. Naduktalan manong nemi dagit naganak kani para luman. Iti kasasaad na nagulaw kanukit panda iti ospital kadimbaga ti doktor nga 3 bulan di sikog. Tas taon iti pungtod da siyempre
Aging nga nakiktot kami laengen manunay mi kadatatang kininanang iti may sa nga malem ngay may dumukdoklos dagiti agasawa naganak kini para lauman. Ay! Sino ito? Ni Pare Tomas. Ay! Gada anak yo nga nalaing! Ni Marlon! Marlon, sika ano? Patang. Idarom ko iso na. Rinip na anak ko, kat masikaw. Ano? Peso di, ibaga ni tatang ni Paraloman, ha? Hey, Marlon! Diyak mo ti bagbaga akong manong, ne? Kunamat ni tatang. Pare! Pare, no niya man ti problema na kita anak at umakanto at agsasarita na siya. Sabong nga bugbog ka, ipukpukawakas ta. Maamon mo tin sa nga pagilyan, takas na kararamida pare. Pinastrik mi nga rin idama nung name kat check may sarang tirupak kada kita ganak kini para luman. Ano ka dito problema pare? Masikog di anak mi. Kat imbaga ni para luman nga ti amat sikog na kinawon sa bali no sa ni Marlon nga putot mo. Iso nga isak lang ko ti rape dat anak yo. Pare, duwagdak lang ti problema no kus pagarikan. Hindi kahit kasawan, mamon ti sa nga lubon nga masikog nga na-rape ti anak mo, remet no. Saan? Ano ka saan? Tata, saan ko rin rape? Nagayatan mi nga doon. Ipatpatag ko ni para luma, ipatpatag nak mo. Naggubing kayo. First year high school kayo, wala nga pauna di kinat. Wow. Balayan. Ala nga balayan. Hindi ko tawag ko. Saan ako mga balayan? Takit mo nung latawan na mabalinda. Kasar. Hantang mabalintag kasar nga mabalintag din na. Aglibiin. At ang arutan niyang aruti kayat mo pare, kita kati babayan. Kawan, kasanong at nasapad ang arod nga nagkas siya. Ano at mabalin tayo. Agdan na da, isardin da, nakabiliatan nagbasa at ang arod. Malaksi da no, ituloy lang tati anak may tagbasa, kahit tagbasa mo pala ang niya para luman, tadid sa matmadlaw. No talaga nga elementary graduate na lang, hala, mabalin. Asan mo da ati responsibilidad tunggal may sa kanakwada at nagayayatan naman. Anyang arti mabalan tayo, balayan kita karuba na kita anak tayo. Guwapo do tayo anak may kita pindas di anak yo, di kita guwapo kita pindas. Isuda nga talaga sigurado at isuda at kakasa na balayan. Yung maglagid din manong name ito na laing ni tata nga sumarsarita kat naalukoy na nga napagtal na di kita kasawa. So tinagtungpalan naman ng name in sardeng min tinagbasa. Kat nag-live-in kami kini para luman. Kat dito'y balay mi manong name itinagdanaan mi. Napimpintas manin taore al-al daw. Oraan niya nga oras, nang ron na tirabi, sardam kenti parbangon. Arami din mi at agay ayam. Takonak para luman. Umay kan tagay ayam tamanen. Angat ay ayaman ta. Kasi dati. Ay ayam pa yung arod ay nagpapasumaton nga agasawa ta. Saan damat pa nga nagkasara. Agkasartan to kano into nagtawan ta 18. Manong nemi gabata arig na adan asawak sumusurot ak miten kadatatang kinana nga mapanitaltalon manggid. Ken kastamatan manon nemi amapan makikalap. Sa dito lugar mi dito Claveria manon nemi ti bandanat daya ket taltalon iti bandanat laot ket baybay. Sumusurot ak miten na mapanagkalap. Kalap ti daklis no tiyempot daklis. Kalap ti mapanagbantak no tiyempo ti bantak. Kalap ti mapanagsigay no kasta nga ingkam agpalned. Huwan manong nemi. Agpalned kami ti taaw. Ado at alaim mi di kita idrakil nga ikan. Aging ka manong nemi ng pasngayan ni para luman ti anak mi babae iso da ito ni Sindilera. Nagbalin nga liwliwa mi ni Sindilera. Dakam nga duwa kini para luman kastamatan ni kinaganak iti asawa kuno live-in partner.
Siyempre, kabuta, 10 akbang lang, manong name, itinagbaitan, ti balay, mi kan di balay, dakit na kay kamangag. Ti katugang nga babae, ti kang runan, nga umay mga asikaso, mga istimar, ti asawak, kan ti apo ko na, ti anak mi manong, ag tinulong da kininana. Kat mabatbati da kiti agina, dito'y balay, no kastang mapanak agkala, puno mapanak iti taltal. Pamunyakan mi kumaidin Cinderella. Ngem ko na, manong name, datatang kinananang igidam minto kanulatan, ito nagtawan kam ti 18, tamay igidam to ti bunyag, ken kasar. Alakit kas tangarot tinapasamak manong. Dimtengen, ti 18 nga tawan mi. Limamot ta na grade 1 matan manong name ni Cinderella. Supalat pa nagbunyag na, ken pa nagkasar mi manong. Uwan manong name grade 1 ni Cinderella ngam aumpay ti adi na. So ako na, datatang kininanang, agraman ti katugangak. Ay, layunan nyo matlang ti anak yun nako. Oray ta, nagasawa kayo matan. Ha? Oray na nagubing kayo nga nagden na, ha? Kabailan nyo may, tagbalin nga, nasiyat anaganak. Nangaruna kayong ka, Marlon. Nagagat ka iti talon, kan nagagat ka iti baybay. Eh, magbaling ka kumamat nga nagagat iti taltalon, nga dakin ni para luman. Tapno agadi matin ni Cinderella. Kahit may mati apo ko nga lalaki. Awan ti pagdanagin yung tatang. Tayo gagagat ko. Uwin. Kahit no adan to lalaki nga apo ko yo. Waling nga umanay itong tidua. Eh, muray na igudan nyo lang ta. Yung serbi na nga ron nga nasapa kayo nga nag-asawa. Tapno di kas tagat at putot yo. Into datakil di kita anak yo, kas laki lang kakapsat to, ya. Ay, pa uli agasam na ta. Tawad ti sa nga pulo ket talo, nagbaling sa nga pulo ket upat, dati anak me, hindi aganak. Oh, pa uli ko bingka talagang, nagkaayatan ka nga talaga. Madiman nga agpeso kami dito pa nagkuyog-kuyog, hindi nga mapanagbasa. Madiman nga agpeso kami dito, panagkarubayo, ya. Aging ka manong name iti may isang aldaw nagtutulagan mi kada paring nga Windel kani paring Henry agkukuyog kami nga talo nga mapan agsigay iti dayta amasangwanan nga rabi. Wen. Kompadre kay daw manong name iti anak dati bunyag ni Cinderella. Sagaan mi nga rod manong name iti nalawa nga palned mi. Iti nakarubot kami manong name inggawid nak ni Paraluman. Marlon, mabit man laeng. Abay. Saan ka din nga may gawid pa? May gawid ka niya. Talagang pagpagkada. Abay kang may gawid na kami. Naikargamin di kini masapsapon may tibangka di motor. Adan sa diyada Henry kini Windel. Abay ano nga tanong saan kayo nagtultuloy? Abay kung saan ka magtuloy? Nagpintas nagpalna dita. Nagtudo idrabi. Katla naglibag ti karayan nga nagpasurong. Kadiyan minanga dita sabangan. Iti banda na ti laod kat nalibag. Nagpintas nga pagipakatan ti palned. Kahit nasawa nga palned, bakit? Para luman. At dati kita ikahan nga nagkapuit karayan, at dapat kita ikahan nga at dati baybay. So, adulakit ba alami? Unang nagtudo rabi, baka tudo man ano rabi. Ken, adatakas nga paraparek na kanyak. Marlo. Talay bagbagam. Inakid din. Okay, arako pa nga. Dati baka, darling ko, pero may nakabangbanglo ka na kaimiyos. Amo nga baybayan, ha? Ni Cinderella. Kinsa mo nga baybayan tabagim.
Iba't patik ka. Iba't patik ka nga gina. Araramilik ti kastoy. Agtalo na kiti aldaw. Kalapak ti rabii. Ulit asangkot maliwayan tagtalon kang ka. Kanagbalinak pa na sima no daduma. Tabo matok-batok akmet. Talimag-bagam. Huwag nagsingsingbat kayo Indakon. Malon. Malon. Saan kailangan nga patpatuloy? Tatagos parparik na kanya. Ngem saan kun ngeng kaskaso ti asawak manong name takaslawanan yaman na kaniyak diding ibagbagana. Itapay lang gawid nak manong name itapay lang ibagana nga tadagas parparik na keng kuwan. Kanitamot lang manong name nga inarakop ko nga imbilbili na saan nga baybayan ti anak mi nagsingsingpet nga saan nga baybayan ti bagina. Kaslawanan yaman na kanyak ti kasjay. Nagturong kami nga roden manong nemi ti lugar apaset ti tao nga pangipakatan mi ti sigay wano palned mi. Why? Iri kitak ti oras ti relok nga manong nemi nga regalo ti kumpadrek nga niya modyo. Pagkisunay kakadwa, ipakat tayon. Okay, kalpasan to ti may nga oras, pabalente ito nga sangatan na yun. Sige nga nad, ipakat tayon. At itog, manong name iti palned mi. Isod ka po na nga naabutan kami iti almost 45 minutes nga nangipakan. Kaya ka po awanan ti obrami no kasta nga may pakat bin manong name siyempre yung pundomi ti bangka di motor. Agi inistorya kami. Oh, kubad. Kumusta ti naubing nga nag-asawa? Damat pagpindasan natin, nasapa ka nga nakarawan. Man, karugrugson mi. Kalam ni, monotawin mi pa lang. Nakingarad. Kita 24 tawang ko pare. Ako pa asawa. Hindi ka yung paring Henry. Kakaskasal na lang last year. Ako pa'y putot mo pare. Ako pa'y, hindi pa yung sikugan ni bakit. Badi sikugam ko matap no doon, pakalaglagipan na kayo ka. Anak pakalaglagipan. Kahit sikamat parang Windel. Ang asawa ka umantap no, pakalaglagipan do kang ka. Pakalaglagipan nga niya, di bagbagam. Kaslakan niya. Adan ni Cinderella. Di adan to pakalaglagipan. Niya para luman kaniya. Ape pa panamaya? Tapno, talay bagbagam si kaparang Marlon. Orek la sobgar ka na di bagbagam. Hindi di bagbagam maya. Kanawan, pakalaglagipan nga rod. Apay, amote nga rod, no, dati nga lalaki, ti masapsapang nga matay, nga asawa tayo. Matay. Talay bagbagam. Sa mga dati pagsasaritaan tayo, erase. Binaliw ang mga rati saritaan manon nemi tilad at naturturong na. Saritaan ti may panggap kada kitay agkamalala. Saritaan ti may panggap kada kitay agasawang sandang agkasurutan. Istorya may panggap ti politika. Ti barangay mi manong nemi sadot ni kapitan mi. Ti ili mi manong nemi awan asenso. Kapag pagsisinublatan namin ti panagmayor. Dagit agasawa, dagit anak na. Political dynasty ako na, tapukbukudan na. Kaya nga manong naming hindi mi napupuutan, rinogyan min tinagpaka, naggasang. Gusto ko ni Tragsak bimanong ta. Opo! Nagswerte ito karami, kompadre! Oh! Pauna kinagigmas, nagdrakkel pa na gito angrat ka na po. Ano na gito Pare, at pa luluran. Dati purong yelo ti matana. Nahimos nangina dito. Wala talaga po na ito iti karayanan. Una no kasto kami nga tiyempo, no libagin na ti karayan, agpatao di kiti naiimas nga lamas, iti karayan. Opo dati pati naiimas pare, lalakasin. Anda pa sapsap, opo. Dagiti naiimas nga ikan iti surong dagito inay, opo. Tsamba tayo mga upare. Oen manong nemi kaadwan na nga dagitila imas nga lamus so no ikan nga nagkapoy ti karayan manong nemi ti dimket iti sigay di. Sumagmanulayang manong nemi di talaga nga ikan
iti baybay nga kimpet. Adarag talokitok, mandara, tapakit baraungan Uwain manong na Hindi masangat min, kastaon ni Daragsak mi, kabutadot na alam Ngam, magapumatin ngagtudo. Are, tudo man tayo. Kadanag mo yakit, adamot kaputi tayo. Wala siya, saan ka nang itukot? Ama, nang itukotan. Saan lang kaputi? Nadapay payong ko takal. Di, mapunta payong motor, saan nga kaputin? Kabutadot na ala tayo, baminsan pa ngagpakat tayo, pag pagisundo, pumarbangon. Sige nga rin. Maliwan na nga rin pakat man Ngayon sa amin pa nga naguduwa manong nemi, tisigay mi nga impakat, irita pimigsan ti todo, at tapain angin na. Hoy! Kakadwa! Madida ito yung kakapsat na Sos! Di mawal matay. Santa nga rin ituloy pa tagpakat. Akasan tayo ito impakat nga sigay. Alis lang nyo, tagawit tayo ang gatne. Ingalistuan mi manong nemi nga sinangat. In sagpat, manong nemi, ti impakat mi kakauduan, ti palunad mi. Apag kasumaten manong nemi nga talaga, pimigsan ti todo, kan angin, hindi maisagpat mi. Ay, parang, Widel, agkaras ka kan mapnon, bilog tayo. Pinagandar mo tayo ni parang Henry manong nemi ti motor. Nagandar nga sikot. Teon, papaspasam, ihirin mo. Adagas manong nemi, awang pa nga ta, 30 minutes ngagtartaray, di abang ka din motor, di pimigsa ka talagang sumabat ti angin. Baga mo mano na idepen ti motor. Aray! Amin na idep, pagkandaran, nabasaan, natuduan, nawalan, ako mapaandaran. Manong nemi, pimigsan ti todo, bayakabak, agsabat manong nemi, kuryente, unod, agos, ayos kenti angin. Manong nemi. Agpuli-pulugusan manong nemi di bangka di motor. Karas kami nga, karas manong nemi. Karas tayo. Awang pa yun manong nemi di kita naalala mi ikan. Pati di kita ikan yung karas mi na angin. Tinag tapusan mi laing sang lang alumnad di bangka mi. Ngayon gabota mabambanog kami nga karas sa karas kan talaga nga ado manong nemi napigsa ti bayakabak manong nemi sa malaksid iti todo nga mangkarga ti danom iti bangkami detan hagagsabat ti angin kan na ayos manong nemi detan agsabat matin ti daluyon detan agparas-parasapas matin ti admi manong nemi aging kalimnadan ti bangkami. Oh, Jesus ko! Isalangan na kami, Lord! Nalagip kon manong name iti panangigawit kaniyak ti asawa. Api nga nga sa anak na dimngag. Kinapay kas dyan ti klase ti panagpakadak. Manong name kapata na sip nga. Tanang langab ka no. Saan ka nga makapagkikitan manong. Nakakaputak iti pagkaway ti bangka di motor. Diyan ka muna ito ayan ni Henry. Henry! Paring Henry! Ayan mo! Paring Wendell! Ageng ka manong naming nga na minsan pang inawagak ti ayan di kiti kakaduwak. Nagsaod na magpailan. Iti try batak ting igamak manong naming nga nagpatawa. Dahil malmas ako, lumnad ako. Aglanguyak man manong naming. Nagpaskil ti saka. Diyan makagaway. Jesus ko, isa lang anak. Jesus ko, ano ko mabaybayan. Ti anak ko hindi asawa. Dahil din manong name iti na po utak, naudi nga na po utak. Nga hindi sublin ti po ut ko. Iniinot ko manong name iti nagbulagat. Kaslamay sa nga. Kalapaw. Uno, balay. Nga narami di ti panaw. Kadbalang ti ayan ko. Labig panaw kan nipa. Ti datar na. Belang unula kayo ti labig.
Adak nga pala dito sa Claveria. Naging gandas, imasidag nga lakay. Si Maron ti may sabak. Ay, nakapuot ka magaya man, anak ko. Sa dinti, ayan ko. Taga-ano ka ni? Taga-Cagayan, nana. Cagayan, inutod niya Cagayan. Hindi ka nila nga si Deg. Ayan ko kani. Anda ka dito iling ang Burgos. Burgos. Diyan Claveria, nana. Ay, Claveria, Santa Praxedes, Pagudpod, Banggi. Ayos nagmadla nga. Nakikita ka nga naidakdak. Nga tiltilpiakan nakatikdalo yun. Yung bagata, dapala angis mo barok. So, inyag na ka dito. Kalim pakat mi ati, rumbeng ipakat mi, tapno masalbar mi tibiyag mo. Kaya marik na mi ta. Nakapsutak tata. Ay, bakit? Kasagana mo na tayo, iba kang kasaganam ta. Pagkalduan ta. Anat nagan mo barok? Marlon tata. Sakmet ni tatam nga Raimundo. Nimat nanam nga sampagita, ti asawa. Daham ti igit ti baybay. Eh, basta kasto kami nga tiyampok at umay kam dito, kadagnaed kam ka ito yung panakakalkala po, me. No payad damit balay mi tita sagpat. Karagat mo nga umay dito, no kasto yung panagagamit. Panagagamit kadi. Kahit mo yun panagagamit. So nga nasalaw yo ti nadawal. Kapag among ti kasto yung panagagamit, kita hamong ma-spelling ti padyam po. Kung naman ita nga nakalinlin at pagamunta, bigla natin nagdawal. Napanan niya. Napanggam nagkalap, nagpalnid. Ijay, sabangan ti Claveria River. Tata, kita kastaya. Kita, adot na alamim, kasi diyamat ng tinapasamak. Kumusta nga taman tindig di kaduak, tata? Na paring Wendell ka ni paring Henry. Awan nakita mi, siksikal at nakita mi. Alang na mapitla nga rodas. Ane, detan ti kalduam. Papigsa ka, Marlon. Nasken ang mapakaamuhan iti pamilya, asawa mo. Nadan tata, nasapa ka mga nag-asaway. Nadan may isang anak mi, grade 1. Gasta, iti aginat, anta ka mapukaw. Yaman nagunay kata kayo, tata, nana. Awan sa bali kapag yamanam, nasangan ni Apo Diyos. Pukpukaw ko, pinagpukawag ni Apo Diyos ng salakan na. Kabayatan nga marik nakita nga, idin nga, malmal sa kuntata. Katdagit nga ta kumpadre, kumusta dangatan? Pwede ang pakada akong kadakwada dinamag ko no may kamanon nga aldaw. No, kabikadan di kat isot panangalat a kanyak manong nemi agin naman nga aldaw. Sumaten ti panagtenta kanyak ti pletek manong nemi tapno agawid akong sa Claveria. Kinagyamyaman ak kadakwada ag subliak to tata nana to may konto ulit-ulitan dagyaman kada kaya paano papanutan deta. Tinas kan makaawid kan. Barbareng ano saan nga makigtot na gini sang patam. Tama nga napagarup da nga tinatay kan. Kinagpaiso manong name. Iridum sagak manong name iti tricycle nga nagluganak kalpasan nga nagsasagak iti minibus iti manipud iti highway kat ne. Da nakita nga atong manong name kat ne dumatan nagitugaw kata tent. Hindi makikita takdig na, ay! Nakabangon ta! Ay! Ni Marlon, nandan! Manong nemi, imbilang dakgaya man nga na tayo numampay awan tinasarakan da nga bangkay ko. Madalungon manong nemi, itiunag tibalay. Ngakasalatay, isot bambantayan da, nga naikabil lang sa tiladawak manong nemi.
Di para luman, ti kastaon ti tarayan nang inangarakop ka ni kastaon ti sangasagi. Si Maruno manong name ti anak mi nga ni Cinderella. Datatang kininanang, di kiti katuganga, di kita ikaroba mi nga bagya. Kala po naggasat kan. Kung nagtupay kaming kahit, gabot na sabi nga nasarakan di pangkay mo, bakit no adanak alaw keng ka. Gusto di ko na, si bibiyag ka, ay marlaw. Dahil rin ni Windel, tata. Ay, nakamansayag na nga talaga ita. Nasarakan da, nga nalamis da nga bangkay. Kitsi ka. At nakaala kanyak sa Daig Burgos. Eh, kung nagasat ka, Marlon. Alaha mo pa lagasat. Ay, sus. Alakit, agawan da kinapon Diyos sa. Kasta unay manong neme di pa nang yaman mi. Kat ko nakanyak ni paraluman. Malaki po di ko naking kading gawid ka. Nga tatagas nga parparik na kanyak. Nga nung nagtudo trebi, baka tudo mat introbi ko na, kanagpeso. Amo na, di mo laan mo, kasta ori, dandanag ko. Kabayatan nga kasta ori, titudo na. Kanitirabi, nga pa nagpukaw yun. Ay na, Marlon. Di ba mati ka talaga ngawang kan. Pampanunutok ita, idin nga niya. Ano pang panunutok? Umay ka man, nailiwag kang ka. Ha? Gamay ka. Ano, brata? Agay-ayam ta. Ay, ayam manin. Uy, barbaring adanton ading ni Cinderella. Kalagpay sumanon na may pagpagisumat adim ting trebi. Liplipas may ganangan. Hindi ko ngayon ka magay-ayam manong. Ninanang sumatin di ba kamukin Cinderella. Paturugan yun dun ko na. Bakit maragraksakan da. Inikat dan ti atong, inikat dan ti tent, manong name it, tulda. Awanin, ito yung umay, makidungaw. Napandan na kidungaw, ito yan da, bangkay na paring Henry, kani paring Windel. Ganda kami manong name kani para luman, iti day di nga rabiing, sa sangpet ko, manipod iti manungal daw, panagpukaw ko. Gusto ko ni manin, ti panagkay-ayam ni Manu. Wala, no talagang saan ko mga nakasubling pampanunutig. Sinuntong at ating kaay-ayam ko na. Apa dagos ng pinanut mo eh, Jay. Gawin. Sino nga tatot kaay-ayam ko? Wala. Hamot nga rin mabaling nga kaay-ayam ko ni Cinderella. Aman ha, kaay-ayam mo, di anak mo ha. Ay-ayam ti ko ha. Yung tikas to yung ay-ayam mo kita. Apay, nung natayak ko talaga ang mga asawa kang tupay. Nung nag-imas na gayayam. So nga gayayam tanganin. Kailo ko manin tatakubram. Data flower cut nga kugit mo. Kailo ko man. Data guwapo liti barokong mo. Kirab-kirabi naka-stored. Oh, Marlon. No awan kan, sino kumapit imang kirab-kirab ti guwapol ko. Allah, no muna to nagmayat. Ka-fertile ko, barbarang nadanton ading ni Cinderella. Oh, Marlon. When manong name no kasano iti kinarugsum iti damo. Kasi lang nagsubli ti dati nga rugsumi manong nemi. Gabutas, jak pulos mauma, amang kirap-kirap, mangkarakarim-kem manong nemi, dikiti guwapo ti barukong ti asawa. Ada dati gagar ken drugsok no mangegko, dikiti asog areng-eng na manong nemi. Nga kunana, Marlon, Marlon. Langaro din manon nimi, iri adda ni ti baba, ti ulok, adda ni tinagbaitan, dagiti nawas na kinasipukel kan lupo ti asawak, ti ulok mo. At kasta una, hindi man nagsanapsap ko, manong nimi, naraman man ita kunak tinakam ko. Nakaramraman. Una ta, di mo't
imbaon ita, dinakbat imbaon nga napan ko. Saan ko binugkuhan? May mayat no sa mga bugwan, naramraman. Kita mo kit nakaramraman nila kay imas. Nagmayat na ano? Marlon. 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 No kasta manong name ti panagasog kan dialogue ti asawak yat adakbet mano nga paspasan ti panang nutnut ko. Panang isarek ko ti dilak apanang kutik-kutik manong name nga slag sawar ti dilak iti uni. Ket no manen ibagana mapalak manen Marlon. Oh, ho, 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 ho. Iti day di nga rabi manong name kasla awanin ti dumteng pay nga sa baling nga rabi. No iti damdamo manong name ket nakapapaot iti panagayayam mi kini para luman. Napapaot manen ti panagayayam mi iti day di nga rabi nga sasangpet ko. Manipur iti panang ipagarup da anataya kun manong. Balbaliw nga si bibiyag, nagbiagak, may kadwa biyag at duga biyag ko na. Napapaot manong naming amang tedbiyag kenrik na. Iti pa nagpapasmi ti asawa. Naori lumsed dagiti matami nga nabigatan manong naming. Ngagsapol kami ti kaldo tapno agsubli. Mapasubli mi tinapukaw nga pigsa. Kalpasan lang manong naming ti duwag nga talo nga bulan. Ibagan ti asawak nga da nagpitpitik iti saklot na. Adan ading ni Cinderella. Ngayon mo, manipod idi, napasamak kada kami, kasyay. Nung mabaling ka jak kaya tataliawan di ba iba mano. Ore kasanot panang awis na kanya. Pare, Marlon, makan, kaado iti mapalnadan, makan tagagsigay, nagpalnad. Nakailatan pare. Tabi mat. Pumatangak tulayan tayo luluran. Tayo purong nga purhaw tayo ay yelo tayo matana. Kaya na tayo lalakasin. Nga na imas. Gumatang tulatan pare. Mabuti nga kon nga mangkita tumapong dita bye-bye. Kaya na sa buwan manong name nagtalin na eto kung nga nagtrabaho iti taltalon. Iti taltalon, iti aldaw, ket tirabi, taltalon lat tamanong kabigsak ngagsibog. Gamot adda nga ruden sibsibugak nga ading to ni Cinderella. Ilipas nga iti asawak manong name iti may kadua ken maudi nga anak may lalaki nga iso dayto ni Cham Eric. Stunan kunak ti dua. Emjak tulaan mo kunak manong name na danto pay nayon. Tasamot pa nga nagpalaygat manong name iti asawa. Dimteng manong name iti kunada nga pandemya, lockdown. Nakam dito yung taltalon na manong namin agad mabaling mila tamat yung panitaltalon. Oray pa di kita mapanagkalap manong name. Oo, libre dalata. Numapang kami iti sentro, ti ili, neta. Si tanda kami manong name di kita frontliner akong kunada. Nakasapulan ti adu pa lang sa interview no kasta nga da sa baling ang papalmi a barangay nang runa no mapang kami ti sentro. Mapang kamagudong ako na. Sa kami lata na pukawan manong name iti trabaho ti taltalon. Numampay dala tamat na kita ayuda ng papayaw awat ipatpatulod daw ano. Itadda kada kami ngagapo iti gobyerno. Arig na sanggam na pagtaharan manong name malaksid layang iti panaka-deliver, panaka-transport, ken panaka-gatang, panaka-ilako dagiti produkto mi nga mandan. Di ba nagbasa manong name ni Cinderella nagbaling nga module. Oy. Adda pala iso na ita elementarya manong name kalubos na apo mapatakkel bilaki dagiti duang anak mi manong. Awanin ti sa pulim mi pa nga agasawa. Nga nupay nasapa kami nga nagden na anong name kunang arod dagiti naganak kaniyak ken naganak kaniya para luman. Ay balayan. Ori nasapa nga nagasawa dagiti bugtong anak yo ken bugtong anak mi.
Nasiya at nagbaling nga responsable itong galmay sa kanakwada. Jak penaputa nga nagapadangay. No, daduma kong abalayan kan mapuutak ti pa nagapada. Ay, nagapada ka rin. Gabgabuda, kinkin nagat. Ngam gayam kit kunada no kano apay anak ko nyo. Agay ayam kami tatang kunada. Katawa kami met amanong namikin ni Paraluman. Tanang rugi da ita nga panagkanaig mi iti ko nami nga panagay ayam. Tano malagip mo manong nemi dati nga paset ti rugi dati pagkasalita ket iti maibukbukon nga mapakanti baboy ni nanang inayabanak ni Paraluman nakarumaming Parlon umay kanto tagay ayam ta nagdigos met isog na ket kasdayan tirang rugyan manong nemi ti bagbagami nga panagay ayam iti nagbaling nga asawak nga ina dagiti duwa nga anak. Dito nga ron ti pagkasarita ak manong nemi kadagyaman naklaunay kaniya amante pagaragan iti napadang iya surat tanag bakasyonak sa diabadok manong ket namamok isuna ket nga lalakmetten data gundawang in istorya kaniya at amante pagaragan ket agyaman naklaunay tan ipatuludan ditoy ket naibasan. Ket sabi ko matadamat na ibatik nga adal, liwliwakan pagsaramingan tibiyag, kadagiti padak nga nibingag ka nagbuya. More power to your program, Manong, and God bless. Tuwing nga rodagyaman nga pagayam mo, Marlon, iti Claveria, Cagayan. Iti panang isurat, panang ipatulod, ni Amante Pagkaragan, iti mabarangay Mabusag, Badok, Ilocos Norte. Thank you kan ka Marlon iting kapadang ibura iti pagkasaritaam. Thank you met kan ni kumpadre Amante Pagkaragan iti anos na nga nangurnos kan ng isurat iti pagkasaritaan ni pagkaim tayong Marlon. Kinagyaman kami kada kayo nga nagdengeg